Halo, cek cek cek. Nah, daman gak sih guys, gue nyeting dari awal lagi nih cowok. Aman gak sih ya? Udah aman lah ya, kita live ya guys ya. Mudah-mudahan kita aman ya guys ya. Jauh dariku. Oh, oh, oh. Aman gak sih guys? Aman gak sih guys? Aman gak sih guys? Aman gak sih guys? Aduh, apa lagi nih password nih? Langsung aja ya, langsung aja ya. Langsung aja ya guys. Halo Dev Andri, aduh, aman gak sih? Aduh, gua habis cuci otak, cowok. Install ulang PC, gua ngatur ulang, udah benerin PC-nya Dev. Alhamdulillah, mungkin mudah aman ya. Ini suara gua aman gak sih, guys? Aman gak sih? Aman gak sih? Aman gak sih, cowok? Woi, woi. Apa? Aman lu? Aman, coy. Nih, kampret. Aman, aman Bang Dev, aman ya? Aman sekali gak sih? Atau aman doang nih? Aman sekali nggak? Buset. Ngebul dia ngebul. Terus aman-aman ya, thank you guys. Bagus sama Firman ternyata cowok anjing. Ku sendiri. Ayo let's go. Let's go. Yo, udah lama gue nggak nge-lab, cowok. Mau ngasih hiburan nih sama viewer nih. Bantuin Dika tuh. Nah, aku bilangin, bantuin Dika, woi. Ya lu pandai-pandai lah nyari ini, cowok. Bila TV Wars. Ada Firman. Ada Firman. Mana dia? Oh iya, ada dia. Masuk, man, masuk. Gua liat POV lu main kok lu. Gue liat POV lo tuh bagi-bagi tuh anjing, ternyata lu live ini juga ya, main juga ya. Angke lah, gue udah ketiduran tuh. Panjang banget nama lu, man. Buset, benar panjang namanya. Akhirnya suara lu jelas lagi dah. Ya, untung gak gue beli VGA kemarin, man, anjing dah. Tunggu gak beli VGA, ampi yang gue beli VGA, man. Ternyata bukan VGA yang kena, Windows gue yang kena. Gue installin ulang baru mau deh lagi. Masalah bukan VGA, VGA masih gue masih aman. Lu mau nggak, man, ini? Bayar PC ntar deh, gue bilang kalau ini kota.
kecil banget sih suara lu Trum. Boy menang dari cek saya, buset, gacor tuh BW gacor. Apalagi ada gua. Iya ya boleh boleh. Lu kemarin apa? Nazega Family tuh. Nazega Family ya. Enggak tahu kan cari-cari ini aja. Lu melambat mulu, sulit menembak lu buset mah ya. Ya Brian sama tuh. Malam diminta itu, lupa gua. Malu. Hmm. Eh, left gua patah-patah. Lupa gua apa sih bitrate-nya ya? Anjing dah. Bisa nggak nih gua lagi live nih? Nih patah-patah, Cok. Anjing. Baru disesuaikan. Patah-patah. Iya, bentar, bentar. Ini gua ngatur sambil ini bisa nggak ya? Atau gua matiin dulu nih? Wah, kunci. Oh enggak bisa bisa. PC gua nggak tahu gua dapat di tong sampah. Iya, dibuang orang, gua ambil. Kita kiri dulu. Enggak, gua main aman-aman.